akabango ntabwo bizaba. Ahita afata gahunda ivuga iti nzabikora ku wa gatandatu. Urugamba arabanza akabatungura. Filipo akaza gufatire abantu bakabona Filipo yiziye mugendo. Paturiya winjira yitwa Ndera. Birabagiranye ngo ni Filipo. Filipo aragenzwa n'iki? Vuga ngo agiye kuvuga ijambo. Agiye kugira gute? Erega Filipo akaba ararivuze da. Ababyeyi batayi. Abantu bagatangira bakabyumva ngo kwa Kasiyani ngo ejo bundi ngo ku wa gatandatu ngo hagiye Filipo ngo yaragiye ngo kuvuga ijambo. Bakongera bati nibiba ngo nibigira gute? Ngo nibigira gute? Baretse kugenda ariko ngo nibigira gute? Nibigira gute? Bagatangira bagatekateka ahantu hose bagashandikiriza kwiriba, bagashandikiriza kuri robine, bagashandikiriza mu mirima, bagashandikiriza. Yesu nako batumva rero zakugenda imbere. Akaringariye ngira gute? Uzamenagura inzugi n'ibindizo by'ibyuma. Mwira abantu batatu ngo Yesu yasinye. Yesu yagize pe aho baza kuvuga mutere ariyo nayiremereye. Uretse kwica Yesu akagutwara agahita agutwara agahita atuma nk'ubu ku wa kane no ku wa gatanu ngiye kugutwara mu murenge washyize akarabo mu mutwe. Yesu akabacenza ba nyiramagambo agakata abantuze n'abantuze akabakata. Ukamurandikishije kwa Epasabire gitifu umurenge akababishamo. Bakaba barakumanitse ku murenge bagategereza itariki, bakajya kubona bakabona uzamuye akabakatira. Umuntu mwajyanye mubwira ngo kimwe. Bingahe? Kimwe. Bingahe? Kimwe. Bingahe? Kimwe. Kikaba kirinjira. Munyarwanda yavuze ngo umwanzi naho ngo barashaka aho yamere. Babona Yesu atsinze icyo ku murenge bagatangira bagaca hirya no hino bakajya kwa Pasikari kumubwira wi mama shenge jurambwira ngo wagutsinze naho yagiye. Uragutsinze bagatangira bagashakisha kwa bantuze bagategatega impande zose, bagategatega ahantu hose, bagahigahiga bagategatega. Ariko nabonye umugabo, aleluya, umugabo witwa Yesu akongera agafata icyemezo cyo ku itariki 20 z'ukwa munani saa 8 n'igice kuzaba wicaye ku meza matagatifu. Marizo mwejyane ngo arabigenza ati? Arongera agata kuri rwa ruhande yaciyeho, agakata karandezi wanyu, agakata amagambo n'amatiku, agakata ibyo abantu bavuze, agakata ibyo kwantuze, akakuzamukana. Ku wa mbere akagutwara, ku wa kabiri akakuzamukana, ku wa gatatu akabakirira, ku wa kane akabasubira, ku wa gatanu akabumuka, ku wa gatandatu saa 8 igitego. Yesu ashimwe.